ولی تماشا نجای دیدم که همه جارا آسایبونا پیوندین ترکیه و سوریه در روجه بده. لی سوریه بدنگه. اف بدنگه چما گلو. آیا رازینی نبان شرط و مرجان انکو به شرط و مجداران گل ترکیه انجام بده جبر کو هزا ترکیه و او هزین دجبر سوریه کو ترکیه پشتوانیان دیگه ده روبره که گله که برفره یا سوریه هبون آنه و ترکیه جی بردام بنگین خوین سربازی تغذیه دیگه بگمان بردام آلیکاری لوجستی باندشینه. راج بی آوای گلو چاوای چات نرخاندن برئیس پروفسور دکتر حسین شهیان اوغلو او اکادمیسیان زانکا دوملو پناره لپارزگاه کوتاهیات دیگلمه دکتر دمتا باش به ادی مجارا پیوندین ترکیه و سوریه مجارا که گرمه لوی داویه حتی هفریکه بو گلو و سروک جهپ زوتر بشار الاسد بینه یان اردوغان لیدیاره اسد ناخوازه هر دوکا ببینه مینا سرداناوی جبوک اوا دگل پوتن جویای هکان فیدان جدی بیش اسکاری سر دکم يعني اف مجاره مطاطي اف مجاره جنجالي تو شاد نرخيني قالوا كيكو باش نوكا كيكو ما بين اردوغان واسد حتى 2011 قالك باش بو اسد ويشا دات انقره اسطنبول'e بعائله بمالباتن هفده ديدين باش بو حتى 2011 مارده داوية شري سوريا دركت وبلعبوا بندجمنه هف حقان وكاجي سوريا بلاوي يعني الهيلا بحرس بروسيا هي الغرب فرات امريكا وبيده هي الاورتا خوجي ايران وحزب الله وريخستنا وجيرو خوجي جور خوجي تركيا هي نو هكاكو سوريا بلاوي يعني مسببي في نه تركيا تنيه حمو روسيا يجي امريكا يجي ريخستنا اسرائيل يجي اسد بخويجي يعني اك ظلم مزن لكردا كر پینجه سالی نه حافظ اسد بو نه بشار اسد بم قش کی زانن سیستم بعث وقت هفته كده آوا بو چقدر سنه هزار انسان کشتن لحمایه قش بن آخ کرن ام قش کی زانن ككو ایرو اساس درد اسد چی بو اسد دخوازه شام و لاسکیه و تارتوز و حممی دستی ودا بس پشتا وجه روسيا هي وروسيا جبراجي قرتي ذاتي يعني جبرا دولتك نصيريه هب علويه هب بس يابو فقط افجن ممكن نكب ماشي يعني بي كرد بي ترك بي عرب تنو كان سوريا كوميسار بمشي اجا تركيا جي روسيا جي امريكا جي اسد جي وستيان يعني 13 سال با حربا درباس و مليونك انسان مر 10 مليون انسان درفكتن اف چطور بمشي چطور في حال بك يعني للجناوره چه دركت ريخستنا استانه چه دردكه تركيا اسد اردوغان اسد حقا فيدان ورد بيجي از ما بين فيا سفير في işimi eğer duhazı hafta bibinin Putinci dest bide pişta bir işi emi varıncam haf emi Suriye komi bikin o peyde o Amerika jura derkeve Suriye komi be ne kolay yani İrotunuka Amerika peyde jura derketunuka Esed bibi tevtüştek ne bu 13 sal insan nemrinin bir nevi cisri da af permeşya hat göherandın yani tişteki ne kolayı fakat mesela من خبره با گداری کر yani نگ اردوغان دخوازه دست اسد ماش بکم تو چی دخوازه امر بکن نه خما ترکیه yani برای 10 سال دو جوار در باس ببه yani Türkiye البته تا بحث گله پرسان کر تو زانی جی پیتر پرسکه پیتر پرس گرک که نابین ترکیه و سوریه هه مجاره پشتوانی کردن دجبر یا سوریه هيئة التحرير الشام نا خو پیشاندان لدجویتنا کردن الادلبه لباکوری روشاوا سوریه يعني پرسا کردان جه البته پرسا دیگل اسد هه هبونا ترکیه باوی که گله کی برفره لگله گندوار و پارزگهن سوریه هه که وقتا گلو پیکانه بدید ناته به آوی که حساب حسان جوین بین انجام دان هگر حتی ها انجام دان جی و چاره سر حسان نیزی چه ببه که کو چاره سر یا سوریه نه قلایه دونکا هیئت التحریر الشام روکداش ناف درخه 100,000 لشکری خو هي دونکا پیدیج بلا بکه ایجو قسنه هي هر دولتك پشت خدایی رخصنه که ایرو 6 میلیون انسان ایلی بهنه 8 میلیون انسان نزدیک 10 میلیون انسانی دبن دست تركيا وهيئة التحرير الشام وجيش الحر سوريا بندس فاناداي نيفي نفوس سوريا بندس فاناداي تفانا چطور بلا بكي يعني اساس لفرا komisyona gelek mühim mezini kanuna esasiyek mühim lazım çebe be yani fıkra Türkiye çiğ eğer Esed kanun mala ko kom bike Biral Şam'ı Kürtçü verin, Türkçü verin, Hayat Tahrir Şamcı verin
و قانون اساسی چه به ناف دو سه سال هر هل بجارتنه کی قبول بو افجین ممکنه تشتی کی پر زور yani ایرو پسکریکا عالمی ان مزن سوریه روجلات نافین عالم شبوی به حسابی نه مسبب فيشي تركيا تاني نجي تركيا بسرعه وقال فيشي شيء بك يعني بوتين ايران كورد هيئه تاريشان وانا حمو كوميسر داهي امريكا مساعده ناك يعني بريت مكورك امريكا دروج بري قوتن اف مثلا سوريا ناخذن شيء ببي خماما نيه مزاتي تسوق دا يسرفيشي يعني هدف وانا مزنشي اسرائيل وامريكا الفرا هدفك مزن قرتنا برا الفرا كرد وترك عرب هفد بكوجن خما فانايه يعني ايرو ديرو زور راقه ياجي نظام كيدر وانا خربون حلب بعده خرب بصره يعني نخمه كذا بله كواتا دكتور وكتا قلت يعني دخازن اسد نف مال سوريا ريق بخاسه هشتا هوشمنديه بريا 2011 هي انكار herkes كدكه حزك بايك مطلق بالشر خبسبينا وسوريا دي فاكتو يا سوريا دابش بويا جغرافيا دابش جروبين تشيك دار بويا دابش بيغمان ولاتن زلهزن هرمي نيف دولتي بويا كواتا قالوا جارا كدن دروس كرنا سوريا كمينا 2000 بريا 2011 ممكنه بيوشتا تشوا تعامد قال فاكتو بيتا كان بون منا برسا كردان هر كيرو بيتا عصبان بيتا بيناسا كرن Kakacan ne mümkünü? Yani İro 2011 beriviya emi bir heviye kurda tüne bu. Nüfusu vana tüne, kimliği vana, identity vana tüne bu mesela. İro ne mümkünü tüviye inkar beke. Sünniye mesela, Müslümanı Sünniye, Arabi, Halebi vana evci inkar bu, evci tüne bun. Yani ne bahsiye bu ya, bahsi bun. تونه بو يعني العراق جوره بو صدام چی حافظ اسد جوره ایرو تو نکانه به بشار اسد دوست کردای بشار اسد انسانی که گلک باشه نه به میلیون قاموش یا حسه که وقتا او اللي خسنا فوتبول چه بو چو قصنا کرد کشتن به دوچ قیا افای همو زانن كاكو وانا ليستكك مزن لسر كرداجي ليستن سر نفوس سوريا از سنياجي ليستن 2011 اغسطس وقتا مالا جلال طلباني دا او ريخستنك چيبو قاسم سليماني علي مملوك جلال طلباني مراد قريلا باهو زردال وانا كوم كرن چطو كرن جارد كرد يعني اما بين indirect bu deste Beşar Esad ya çuto bin deste dosya Beşar Esad Beşar Esad bav خوشی هفته ساله evde Kurd mahtimum hamu inkar kirin tu ya basanış bu bir hesabı mesela Suriye na Kurdatani na Türkatani na Arabatani ev mesela alemi eğer herkes bir niyetek baş بله دكتور هبطان بكردي طاوين والتلفزيون كردستاني ده بس برسا كردان كه نوصل اگر هم بحث روشاوای کردستان بکن البته تو زانی جنها روشا کردن حتی امریکا سیستم برگری آسمانی جیم جبور شاندیه بنگهنوی هنین فرانسانین ولاتین دنیا زله سنه و ترکیه جی پرساهری هستکار لسوریه الجمعه هي پرسا کردانه که وقتا گلو کرد جلوه داخازه گوتو بیجی دیگل ترکیه دیگه پیوسته چاوه بیتا حساباندن ما ترکیه دکاره هر بهوشمندیانها بچیتا پیش فعلا آو دخوازه چاره سرگی آن پیوسته دی فاکتو واقعی قبول که گوتو بیجان بکیدی وکو همو آلیندن که ترسا ترکیه چیه روجلات ناوی هر کی داره زده پرچه ده ایراق جوره سوریه جوره نوها وانا پروژک روجلات ناوی هم پرچه به 7 سال بری سایخ سپیکو bu icaci yunun planı yunun'e proje yunun'e yani Türkiye 7 سال beri Kürt ve çağı çar perçe bu Türkiye İran Irak Suriye ve çağıcı ev mesela bu İro duhazın va devletine bitekinin dişteki düşe bakın nuka İro PYD PKK kara xul kurda heye İro hela havleri hela Türkiye hatta nuka bihazara şerkiriye bihazara gund vala kirin be milyona insan bela buyu çi mesele çare serkiriye tu nuka dişteki remide çi mesele çare serkiriye li Suriye mesela hele ki Rusya hele ki Amerika tu pişta hududu bana ev sibel vera çuto çebibe yani ha Suriye bir işi ne Türkiye teneyi ne Suriye teneyi proje mezin akıl serviya sayık spiko avi kirin İro proje du avidik eve cardı kurda biterikin eve cardı fena biri Salih Müslüm Mustafa Müslüm got ev devleti mezin eğer menfaata vana hebe dibe kurd bir emine menfaatun hebe hadi düzmün emine vakta Saddam Halepçe kimya baran çekir kişa devleta kimya baranda Saddam vakta Hafız Esad vakta Beşar Esad hasekiş beri viyal kurda zulüm kir kişa devlet pişta vana bu ez bu viyad bim
ev mesela ve rojolata navin hemû Kurd, Türk, Arab, Acem fena biratiya, fena Müslümana bi hevdora bimeşin, bi hevdora karê xwe bikin. Eger tu komisyona xwe bide Rusya, komisyona xwe bide İsrail, bide Amerika, vallahi hûn 7 salê du jî şer bikin. هسر شعب كرمانجي بتركي بعربي بل دكتور اگر بحث کردار کن تو زانی جی کرد و ترکان علاقه هری زیاده به هفراهیا هفسین ترکیه بارا پتری کردن جاریه سوریه و هر کردن جاریه ایران و هر کردن جاریه عراق و هر کردن و زورترین کردی دنیا ترکیه جغرافیایی داده جنگلو hani taçan giringeydi Türkiye'de gel Kurdan da pevaja ke nu dest bike hani vi milleti kabul bike mafe nu kabul bike jwan biçte peş kudbe bu ve taçan giringtere je Araban je Aceman je Farisan bele kako ben hiro ez bu Kurdum nu Kütahya profesörüm İro Hakan Fidan dahi Kurdu Cevdet Yılmaz dahi Kurdu ev mesela Türkiye'de Kurdi Türkiye nemayı va mesela edi çekiri eğer zihniyet ette akıl ette hebe tu nikabı kavmiyet herkesin mesele ne Türk mesele ne Kurd mesele ama eğer tu menfaata milleti xo menfaata İslam'ı menfaata rojulata navin dibini hun zati biratiya xo çe bikin çima komisyona xo Trump bidin Putin bidin Netanyahu hun evladı Selahaddin Eyyubi'ni behevdura bimeşin derdi veci, düşmene veci, dosya veci hamu yekin. İro tu veri Kütahya, germiyan vera, tabii ki beri via Kurdbun. Tu her Ruhayı, tu her Diyarbakır, tu her İstanbul'u. İstanbul'u bajere dünyada en Kurd, pir okul İstanbul'u kesen ne kabit ne Kurdu ya zamanete kadekayı ya nukatı bimeşin. Na, hamu behevdura dimeşin. Eğer mesela xo behevdura çe bikin, tu ina bike fena Ahmed Khane dibe em bibin yek, em narın yak biyak em hevdara bimeşin kako yani ez biya car dedibim Kurd Suriyeci Türkiyeci Irak'ci kadera vana be Arab Acem Türkara yakın zirara Kurda zirara Türkayı zirara Türka zirara Kurdayı bu hesabı İro duhazı rojolata Suriye duhazı Irak'ı Türkiye em mesele xub desti xu çe bikin nerin Rusya nerin Amerika nerin Cem Netanyahu na em bu zati kemasya bana İro dehmen Gazze hamu xarabuyu. Vakta kimya baran Kurda bu xarabu. Vakta Suriye xarabu. Kim mesele çeydikin? Em çima mesele xub dest yok çena. Ez viya dibim. Yani ez naxwaza ez viya aynı fena Hakan Fidan dibim. Verin Moskova, verin Ankara, herin Şam'ı, herin Hevleri, herin Bağdayı mesele xub dest yok çeydikin. Bale برس Profesör Doktor Hüseyin Şehyanlı oğlu akademisyen Lezanka Domlu Pınarı ile Parizgah Kütahya Türkiye. Gel espas Profesör.